Wey'ngane zakwethu uhleleleni ungangeni kule channel ethu ephethe iy'ndaba ey'shisayo laphana wey'ngane zakwethu. Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel ethu eyunqa phambili uMkhanyakude TV. Ngiyacetha uma umusha wenze okulungile laphana ucinezele usubscribe ucinezele nebell ukuze uzothola ama-notification njalo uma siposta ivideo nje. Usevele wayifaka zonke kumabalengwe laphana ubaba udokotela laphana wey'ngane zakwethu esimazi kakhulu laphana ey'nkundleni zokuxhumana nakwi-TV yakhe ubaba udokotela TV laphana wey'ngane zakwethu esho nje ukuthi ubaba uMabalengwe laphana uDr Mabalengwe uyambalekela thina ngalokho ukukhuluma kakhulu sizodedela iclip uze ukuthi beyithini. Aningithole inamba kaMabalengwe nimbuze ukuthi kanti ubaba udokotela njengoba efuna ukuhlangana nawe nje ngenihlale phansi nibhekane kanje ungibalekelelani umuntu engifuna kuyena iyodwa funa umkhumula leshena alifake sale sihlakaleni la 100,000 ngabo uthenga i-RGP house ngifaka amakotisha. Wemkhulu Mabalengwe uyobalengwe uzogciniphi ngoba kuyafuna ukuthi wemkhulu Mabalengwe ngeke ngihlale phansi izinyanga sihlangane sizwe ukuthi uphethile sikhiphe le basho ulifake esihlakaleni ngeke ufake u100,000 esihlakaleni mkhulu ngeke simele uma uphethe u100,000 nje ufuna ukuthi siwuthathe lo 100,000 othi uphethe sihambe sokwakha emakotisi siqashise abantu qhubeka uhlupheke wena qhubeka uhlupheke. Mabalengwe ngizofuna ukuthi ungithinte mkhulu ungitshela ukuthi indaba ubalekelani indaba ungatholakali sithi siyakuzingela sinozulu hayi uyageja mkhulu uyageja kodwa ngithi ngezwe